nabaye muri iyo nama bayita imitingi yari hamagajwe n'abayobozi ba FC M23 yakozwe na Colonel Nanga. Hariho abantu benshi cyane, imitingi yarangiye, noneho abantu bariko bataha nibwo haje guturika ibisasu bibiri za grenade tutamenya aho ziturutse. Ibyo bisasu gerageza utubwire aho byaturikiye, ese byari byerekeje aho abo bayobozi bari cyangwa se ni ibisasu byaturikiye hagati mu bantu? Byaturikiye hagati mu bantu, abayobozi bari bamaze guhaguruka, bamaze kugenda. Aho imitingi yabereye ni muri rond-point, na ahantu bita kuri place du 24. Abazi Bukavu na ahantu hitse cyane mu Gitaba, ariko uko babivuga kuko ntawuja kubaza ahaturikiye igisasu uko bimeze, buri muntu wese yakizaga amagara yiwe. Uzaturikiye hagati mu bantu, cyagihe abantu batangiye kuvaho bari bataha. Hari abantu benshi urabona nti bagendaga bihuta, bari bakiko basunikana nyine, ariko abayobozi bari bamaze kuhava. Ndetse nanje ukubwira nari maze kuhava, bampamagaye bambwira kuko bisigaye biba nyuma yacu. Hari abapfuye, abakomerekeye muri icyo gitero? Birumvikana hari abantu benshi nta buryo batari gukomereka, hapfuyemo bamwe tutaramenya umubare. Bavuze ko hapfuye abantu bashobora kugera nko kuri 5 cyangwa 4, bamwe bariko bavuga ngo 4 babonye, ariko biragoye kugira ngo umuntu avuga ngo bapfuye kuko bose birukaga bakabona utashoboye guhaguruka. Abandi bakomeretse bajanwe mu bitaro, abari mu bitaro bavuze ko bamaze gushika inkomeri 10, ariko abapfuye ndavuga uko nabwiwe, sinahagaze kuko abantu benshi bagumye biruka, ariko abantu bari bamaze nyine nko kurekurana batacegeranye cyane, icyo gituma hatashoboye gupfa abantu benshi. Hari abantu bigambye icyo gitero cyangwa se hari aho bakeka ko bashobora kuba aribo bagabye icyo gitero? Abigambye icyo gitero ntibaraboneka, ariko mbere yuko iyo meeting abantu bayitabira, hariho message yasohotse ya audio igenda ivuga ko badashaka ko iyo meeting iza. Hariho abazalendo bayiyitiriye bavuga ngo byanga byakunda abitabira iyo meeting baraza kuhabonera ibyago. Babivuze uhereye ejo, ariko abantu nyine baravyirengagiza. Abantu baje ari benshi cyane, habonetse abantu benshi birenze uko umuntu yabitekerezaga. Uravuga ko hari abari batanze amakuru ko ibyo bitero bishobora kuza kugabwa. Ese mwinjira aho habereye iyo mitingi, umutekano wari wifashe gute? Higeze habaho ibikorwa byo gusaka abantu kugira ngo bamenye ko abinjiye batinjiranye ibisasu nk'ibyo byaturikijwe? Hari abantu benshi bitari gukunda ko basaka buri wese. Umutekano wari umeze neza cyane, ntawavugaga nabi, ntawabwiraga uwundi nabi, ntawagendaga asa n'uhaswe. Abantu bose bagendaga babyishimiye. Sivituke hano iwacu ibintu by'imitingi birahaba cyane, kandi yose iyo mitingi ya mbere ibaye umunsi mbere bagifata hano Bukavu, hari yindi mitingi yabereye aho bita Inguba kuri Fever. Abantu baba benshi tibashoboye kugera no kumvikana kuri kuwari kuvuga, usibye nyine bari bamwegereye. Noneho barahindura kubera ko abantu babyitabira ari benshi, barahindura baja kuri iyo place du 24 ishobora kwakira ngira ngo nubwo abanyabukavu bose bari kuza. Mu gusoza Bwana Mushengero, nubwo icyo gitero cyabaye, ariko mbere yaho hari habaye iyo mitingi nk'uko wabivuze yayobowe n'umuyobozi wa AFC M23 Colonel Nanga. Nkawe witabiriye iyo mitingi, icyo wakuye mu butumwa Bwana Nanga yagejeje kuri iyo mbaga ni iki? Ubutumwa yibanzeho bwari butumwa nyabaki? Ubutumwa bwiwe bwari ukubwira abakongomani ngo tugire ubumwe, tugire amahoro, dusenyere ku mugozi umwe, twubaka ubumwe bw'abakongomani. Amacakubiri ashingiye ku moko ashire, amacakubiri ashingiye ku ntara buri muntu akomokamo ashire. Ivyo kubesha ngo iyi ntambara ifite ikiyihisha inyuma, balkanization, biriya byo gucamwa igihugu, ati byo nukubesha. Ndetse nikibigaragaza ni kumwe n'abantu bava mu ntara zose zigize Kongo, bavuga ngo intego yacu ni ugushika i Kinshasa
Kongo izakomeza ibe Kongo imwe, kandi abakongomani bazakomeza baba abakongomani ubwoko bumwe budafite amacakubiri niyo baje kurwanya. Nibwo butumwa cyane bagiye bagarukaho bose, ni ubumwe bw'abakongomani. Joseph Mushengero, tuvuganye uri Bukavu mu ntara ya Kivu y'Epfo, ndagushimiye cyane kubw'akanya uhaye Ijwi ry'Amerika kugira ngo tuganire. Murakoze bwana Edi.